Siyabingelela egameni lika Jesu Kristu umfundisi uSibiya lo okhulumayo incebo kaNkulunkulu esindisiwe. Ngiyadinga ukusho ke lokho ke nazi ukuthi umuntu oni addressayo umephi mayelana noNkulunkulu. Okay, so ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. I am born again. Ngingumzalwane nje ophelele ngazo zonke izindlela. So siyaqhubeka nale series ke esisiqalile. I think this is part 4 lo. Part 4 la sikhuluma khona ngeziqalekiso zezizukulwane, what we call generational cases. Ningixolele ke mangabe kungathi kumnyama kancane ngine load shedding, so ngizama ukukhanyisa ngezinye indlela, so lighting yami may not be as good. Yeah, so but ke umsebenzi kumele uqhubeke, ukhona ugesi noma ungekho ugesi, umsebenzi kaNkulunkulu kumele uqhubeke. So aseke sithi nje ukwenza i-recap kancane bazalwane, sikhumbuzane ngaloko sisikhulumile nje kafishane. Kuningi ke sisikhulumile but ke sizozama ukuthi nje si-recap, and I do encourage ukuthi abantu baye kuma-video lawa asesapostile amanye. Ngiyazi iningi lawa okwamanje angesingisi. By the time I post this video, because I'm not live, ngiyarecord bese ngiyaposta. By the time I post this video, njengamanje si-stands ku-YouTube, sinema-video ku-YouTube naku-Facebook, Christ in New Ministries International. So ma-video aku-Facebook angesizulu iningi lawo, and then ama-video aku-YouTube iningi lawo angesingisi, but ngiyazama ukuthi ngafaka ke ama-video esiZulu because I know abanye abantu abana Facebook bano YouTube, abanye abantu bano YouTube bana Facebook. Yeah, but ke izathu ku Facebook ukuthi mangizo record ngayo, it always has to be live, and if it's going to be live, yeah, angithanda live, ngithanda mangisenkonzweni, uma mhlambe ngila uma ngisekhaya noma ngekho enkonzweni, ngiyithanda ukuthi ngirecord i-video then ngipost back. But maybe later on ama-video sizowenza or live go YouTube, even or live go Facebook, where we have in my interactive sessions. And again, let me emphasize ngixezelele ukuthi mangabe i-content ale channel le awuyithanda, awuvumelani nayo, you are welcome ukuthi uye kwama channel la bakhuluma nge-content othanda noma obona ngathi ufuna ukuyizwa izokusiza. Lana ke into esikhuluma ngayo, I'm speaking what the Lord is leading me to speak about, and I believe that esikhuluma ngayo abantu abaningi bayadinga ukuyizwa. It's an issue abantu abaningi who don't have ulwazi oluningi ngayo, and nabefundisi, it seems ukuthi majority abefundisi namabandla bayibalekele into esikhuluma ngayo. All right. So asiqhubeni isifundo sethu ke. So let's just asivule ngomkhuleko, ngazi ngiyavuleka nala Baba egameni Jesu Kristu, siyabonga izwi lakho, siyabonga Moya Ongcwele ukusifundisa namhlanje, siyabonga Moya Ongcwele i-revelation knowledge, siyabonga Moya Ongcwele ukusikhombisa izinto ezwini lakho besingazazi besingayinakile. Siyabonga Moya Ongcwele ukusigqamisa in the mighty name of Jesus Christ. Thank you to Nkosi, abantu abadinga impendulo Nkosi bayazithola through these teachings in the mighty name of Jesus Christ. We thank you Moya Ongcwele. We just thank you so much. Amen and amen. All right, Mfundisi Usibiya, Christ in New Ministries International, please do subscribe, ni like, ni share. Babe khona isihlobo umngani colleague uyazi ukuthi izomsiza le message, please do forward ushare naye. Amen. Ni subscribe ke bakwethu. So izinto esishilo kuningi sekushilo, ngiyazi le topic esikhuluma ngayo iqaleke sizizukulwane, generational cases. It's a very heavy topic for some, depending kanti ke abanye, because we have not addressed lema issues ebandleni, they've went ukuthi bayofuna impendulo kwezinye indawo, and bagcine bengene ezintweni ezibaxabanise noNkulunkulu, zabadalela inkinga, bayidonsela amanzi ngomsele mangasho ngayibeka kanjalo mhlawumbe. All right, so we spoke about into esikhulume ngayo, sishilo ukuthi umuntu usindisiwe idale sisha akusho ukuthi izivumelwano ake wazenza
before esindiswa zivele zinyamalale, zivele zishabalale, zivele ziphele ngoba sesindisiwe. No, umthetho, indawo kamoya ayisebenzi kanjalo, ayisebenzi kanjalo. Ukuthi isidalwa esisha, iqiniso likamoya, ngamagama umoya wakho lo susindisiwe, since ukhethe uJesu, ukholwa uJesu, uyisidalwa esisha. True, there is a kind of truth. So yakwazi lokho, umbuso kaNkulunkulu uyakwazi lokho, umbuso ubunyama, umbuso kaSathane uyakwazi lokho, nabo they understand leyo nto leyo, they know that. Okay, but into ebalulekile-ke kumele urealize ukuthi izivumelwano zikamoya kuze they are established ngokuthi umuntu enze into ethize, noma zimiswa ukuthi umuntu enze into ethize, and then kuze umuntu leso sivumelwano leso umuntu ayifake kuso siyambopha until ezikhulule ngamandla angaphezulu kwalesivumelwano asenzile. Ngamagama ngithini? Ngithi igazi lika Jesu ilona elisinikeza amandla negunya lelungelo ukuthi sikwazi ukuthi sibe lemuva mangabe kuneziqalekiso esiyibona noma sibona izimpawu zeziqalekiso ezithize empilweni zethu. Lelo gazi kaJesu ilona lesigunyazayo ukuthi sibe lemuva sikwazi ukumelana nalezo zivumelwano lezo ziqalekiso lezo, siphume kuzo nalemimoya leyo ekuyiyona enforce lezo ziqalekiso lezo, because into enforce iqalekiso imimoya. Mangabe ubona enhlupheko nezimpawu zenhlupheko empilweni yakho, that means lesikhona into isiqalekiso esigunyaza umoya wenhlupheko ukuthi ukuhlukumeze. Mangabe ubona izinto azilungi, izinto ziyabambezeleka empilweni yakho, it could be, and most likely is ukuthi kunento oke wayenza, isivumelwano esinamagunya namalungelo phezulu kwempilo yakho ekuyisona esigunyaza imimoya ebambezelayo, noma umoya ebambezelayo ukuthi u-influence impilo yakho. Amen. So that is true ukuthi wena ukhona izinto ezenzile ezimelene nezwi likaNkulunkulu ekuyizona ezigunyaza lemimoya leyo, and lemimoya leyo ime ngalezi zivumelwano lezo. Lemimoya leyo, because baya understand ukuthi izinto zamoya zisebenza kanjani. Ukungazi endaweni kamoya, ukungazi is not an excuse, akusona izaba ukungazi uthi hayi bengingazi. In fact ukungazi iyona into ke ebuhlungu kakhulu, ngoba uyoshayeka, ushayeke unga-understand ukuthi indaba ushayeke. It's because awazi. Lithi iBhayibheli abantu bamabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Sabe sakhuluma sakhuluma nge-example iqalekiso eziba khona uma umuntu ephingile noma umuntu efebile, fornication and adultery. Sakhuluma ngesiqalekiso se-abortion ukuthi what will happen. Into ke engazange ngisho the previous video masikhuluma nge-abortion ukuthi ke umfundi iBhayibheli lakho mhlambe ngivule lami la, khona into uNkulunkulu ayishoyo lapha kuDeuteronomy. Mangabe ke abanye umuntu uzothi uvula umthetho, angikho ngaphansi komthetho. Okay, umuntu awukho ngaphansi komthetho, ngicela ukubuza ke, because manje kumele kube ngathi kube ngathi manje ngesingisi bathi sarcasm. It's when uzama ukuveza iqiniso ngathi uyadelela, ngoba uzobuza abantu abathi angekho ngaphansi kwesiqalekiso. Alright, ke isiqalekiso yiziphi izinto eziyiqalekiso? Mhlawumbe inhlupheko isibusiso noma isiqalekiso, number 1. Bese number 2, okay, umuntu then uzobuza lokho, abantu bakaNkulunkulu eIsrael elithi iBhayibheli bayisibonelo sethu, lithi iBhayibheli bayisibonelo sethu. So umbuzo uthi ke, umbuzo wami uthi lesikhathi bekhonza uNkulunkulu, bemlandela uNkulunkulu ngeqiniso ngokubathembekile, bebusisekile, bebenenala noma bebenhlupheko? And we know the answer is bebenenala, bebephumelela. If Israel landela uNkulunkulu ngeqiniso, bangakhonzi ithixo, bangalandela abanye uNkulunkulu, bangaphingi ngokamoya ngokwenza imhlatshelo kweminye imsamo, balandela abanye uNkulunkulu, bebenenala, bebephumelela. Asikho isizwe besikwazi ukumelana nabo.
That is biblical. Siyakwazi konke lokho. So lesikhathi bemhlubukile uNkulunkulu bekhonza uNkulunkulu yini into ebiyenzeka? Besibona behluphekile, besibona bethunjwa, besibona befa, besibona begula. Those things bekwaziwa uma konjena ke uma imvula ingasani sekwazi ukuthi ayike sisebenzisa operator ngaphansi Iziqalekiso. So in your own life bheke yakhe impilo ke manje ke wena usindisiwe uthi usindisiwe, yes. Wamkhetha uJesu, yes. Uphila impilo engcwele, yes. Uyanikela esontweni, yes. Kodwa ke why is it ukuthi usane impawu zokuthi impawu zenhlupheko ikhombisa inhlupheko? Umfundisi ukutshela ukuthi uyakutshela umfundisi ukuthi uhluphekile. Uyakutshela umfundisi ukuthi ubusisekile. Sorry, umfundisi uyakutshela ukuthi ubusisekile. Uthi uyalibheka izwi kaNkulunkulu liyakutshela ukuthi ubusisekile. But uma ubheka impilo yakho ayikhombisa ukuthi ubusisekile, awuyiboni impawu zesibusisa, awuphile esibusisweni in real time. Ngeke sibathi in real time ngamanye njengamanje. Awuphile esibusisweni. What is hindering? Because it's a Bible, because you have to understand. Yabona enye into mhlambe iconcept kamoya kumele siyichaze ebalulekile kumele siyichaze masikhuluma ngezinto masikhuluma ngendawo kamoya indawo kamoya endaweni kamoya lento ekuthiwa isikhathi is really ayisebenzi isikhathi endaweni kamoya ngendlela isikhathi sisebenza ngayo la emhlabeni. You have to understand that. Uma sithi uNkulunkulu phela emaphakadeni yini emaphakadeni chaza ukuthini lokho? Endaweni kamoya imuva, the past, imanje, the present, and ikusasa konke kwenzeka manje. Ngamanye amagama sikho isikhathi endaweni kamoya. Isikhathi into elamhlabeni. So thina so uNkulunkulu uphela endaweni esibizwa nginguna phakade. Ingako let Bible wazi isiqalo isiqalo nesiphetho. He knows the end from the end from the beginning, because isiqalo nesiphetho konke kuphambi kwamehlo kaNkulunkulu. Yabo uyakubona konke ngesikhathi esisodwa. Uyayibona lonto. So wena wazi imuva uphila kumanje, and then usazophila ekusaseni lakho mangayibeka kanjalo. I hope niyangiswa, niya understand into engizama ukuyiveza. Okay, so indawo kamoya indawo ejulile, but you have to understand, but akuzima ukuyiqonda. So ake si minyakuliphi verse. Alright, aselapha kule verse lodumo ke bazalwane abalazi abalithandayo lapha kuba seGalatia chapter 3 verse 13. Asina lapha baseGalatia Galatians Galatia chapter 3 verse 13. Enye into, yes, nase yabuya lento. Thank you moya ngcwele. Enye into yes, okay, sengiyabona ngifuna ukuyaphi sekubuyile kumina. Bambe ne Galatians chapter 3, base Galatians chapter 3. Asifundeni lapha kuncwadini kaDeuteronomy. Asifundeni lapha encwadini kaDeuteronomy. Sonjala manje ukuthi iyiphi chapter. Ingangijah. Deuteronomy. Was it Leviticus? Okay. Yeah, Leviticus chapter isahluko ses-18. Leviticus isahluko ses-18 siqala ku verse 1. Leviticus isahluko ses-18 verse 1. Yathemba sonke siyafika. Leviticus isahluko ses-18 verse 1, iTestament elidala. Okay. Ngicela silandele la, kubalekile lokho sokubona la.
uthi okay, ngifuna kuZulu 20 uthi uSimakade wakhuluma kuMose wathi isho kubantu bakwaIsrayeli ukuthi kubo nginguSimakade uNkulunkulu wenu aniyakwenza njengokwemisebenzi yeGibhithe. Uthi aniyakwenza njengemisebenzi yaseGibhithe. So I need to know njengomzalwane bekuyini imisebenzi yaseGibhithe enanihlala kulo. So abantwana bakaIsrayeli baseGibhithe 400 years bayathanda bathandi, kukhona izinto abazifunda eGibhithe just ngokuba khona nje, hayi ukuthi amaGibhithe ahlala phansi bafundisa, but ngokuba khona nje, ngokubukela abantu baseGibhithe benza, ngokuzwa benza, ngoba i-environment injalo, i-environment yenzana njalo, i-environment iya-influencana. It has a way ukuthi influence just ikufundisa izinto ungazi na ukuthi usuyifundile izinto yobona usuzenza. I-environment iyakwazi ukwenza ukuthi uconforme, angazi masizwana yini. So uthi ningenzi, so ukuthi khona izinto eGibhithe uzoyichaza ke lana, but iGibhithe lesa-Afrika. Manje uNkulunkulu ukhuluma nabantu bakhe, isizwe saka-Israyeli, lesizwe lesakhetha ukuthi uzozembula ngaso kubantu. Aniyakwenza njengokwemisebenzi yeGibhithe enanihlala kulo, futhi anikwenza njengokwemisebenzi eKhanani enginiyisa kulo. So uthi angenenze imisebenzi njengaseGibhithe la nginikhiphe khona, angenenze imisebenzi njengaseKhanani la nginisa khona. Kusho khona lezizwe lezi zaseKhanani ziningi, izizwe zaseKhanani ke ziningi kakhulu. Khona la ayibale khona sizoyibheka. Njengoba ke benza lezi zinto lezo, uthi uNkulunkulu bangazenzi bona, do not do it. Lokho bekwenza eGibhithe nezinto ezenziwe eKhanani uzoyibala ke. Uthi-ke okay, verse 3, aniyakwenza njengomsebenzi yeGibhithe anihlala kulo, futhi aniyakwenza njengokwemisebenzi eKhanani enginiyisa kulo. Aniyakuhamba ngemithetho yabo. So kade benemithetho yabo, indlela zabo, amasiko abo, iy'nkolo zabo, indlela mpilo zabo. Uthi ningayenzi njengabo, uthi ningenzi njengabo. Now uNkulunkulu abakhiphe eGibhithe, bathi ngamanye amagama uNkulunkulu uthi iGibhithe ke manje, leli Gibhithe elila engqondweni zenu, elisemphefumulweni wenu, ilona kumele nilikhiphe, nikade ukuthi ningenzi izinto enazifunda laphaya. Okay, alright. Niyokwenza izehlulelo zami nigcine, verse 4, niyokwenza izihlulelo zami nigcine imithetho yami nihambe ngayo, nginguSimakade uNkulunkulu wenu. Verse 5, niyogcina izimiso zami nezihlulelo zami, uma nenza niyakuphila ngazo, nginguSimakade. So uNkulunkulu uthi ngizonikeza izehlulelo nemithetho emisha. Now these are God's people. Now le mithetho lena azoyiveza lana ke, I believe me, I apply kubantu baka-Israyeli kuphela, nakuthini i-apply, because lezi le mithetho lena nezehlulelo, they are izinto lengxenye yomthetho esibiza nge-moral law, umthetho lo odila nokulunga. Akuyona lo mthetho lo ekhuluma ngokugeza, ayona lo mthetho le ekhuluma ngezinto lezi ingxenye lomthetho lesingasamele siwugcine. Akuzona lezinto lezi namanje zimile, because nesivumelwano esisha, le ndawo esibiza nge-testament elisha, nezinto lezi ziphinde zivele nakhona. Lezi izinto azozivezela manje ukuthi ziyisinengiso ukuthi bezenziwe eGibhithe naseKhanani, athi bangazenzi. Even in the New Testament nakhona yavezwa ukuthi umuntu akakazenzi. And asifundeni verse 6, akuyakuba bikho phakathi kwenu, akuyabikho. So akumele kube khona umuntu oyosondela esihlotsheni sakhe embule ubunqunu baso. Hayi ke yaqala indaba manje. Mhlawumbe angazi ngoba sisiphele esivumelwaneni esisha, kuhle ukuthi umuntu alale nesihlobo sakhe. No, akukuhle. Hayi ke, ubunqunu bukayihlo nobunqunu bukanyoko awuyakukwembula. Ungunyoko, awuyeke membula ubunqunu bakhe.
awuphe siyezwa. So lezi zinto lezi okay, verse 8, awuyakwembula ubunqunu bukayihlo, bukamkayihlo, ubunqunu bukayihlo. I hope siyezwa. Awuyakwembula bempula ubunqunu bukadadewenu, indodakazi kayihlo noma indodakazi kanyoko ezelwe kwenu noma ezelwe kwelinye ikhaya. So lezi zinto lezi-ke umuntu uyazibuza, hawu uNkulunkulu wakhuluma ngalezi zinto lezi, yini wakhuluma izinto ey'jule kanje uNkulunkulu, into esingayicabanga nokuyicabanga, yindaba wakhuluma ngalezi zinto lezi, uphelele izinto ongazisho yini uNkulunkulu? No, the reason uNkulunkulu akhuluma ngalezi zinto lezi, it's because izinto bezenziwe eGibhithe, izinto bezenziwe eKhanani. So uthi ningafike nizenze now, if ujula uyifunda lento uyobona ukuthi lezi zinto lezi kade bezenza bekuyindlela bebekhonza ngayo izithixo zabo, ngamanye amagama amadimoni, because isithixo siyisona nje asinamandla, siwumfanekiso, but simele idimoni. Ngamanye amagama emva kwesithixo idimoni khona umoya othize owamkela indumiso, owamkela umhlatshelo, owamkela umnikelo. You have to understand that. So uNkulunkulu uyachaza angeke ngifunde yonke le chapter, but I will tell you this, ngitshele futhi abantu abenza lezi zinto lezi, I can assure you iziqalekiso zizobalandela. If lezi zinto lezi, if you get time, akufunda uLeviticus chapter 18, khona ivesi engilifunayo la maningi. Lalela-ke uverse 21, awuyakunikela ngenzalo yakho ibe ngumhlatshelo, awuyakunikela ngenzalo yakho ibe umhlatshelo kuMoleki, ungalihambalazi igama likaNkulunkulu wakho ngusimakade. Uthi awuyakunikela ngenzalo yakho. Bengichazile kwivideo eprevious ukuthi bekhona uMoleki, isithixo, idimoni, idimoni behind umoya we-abortion, umoya wokuchitha ukhipha izisu. Now one of the things enziwa izisu ke ukhipha kwenziwa izisu, uNkulunkulu umfunda iBhayibheli lithi ukukhipha kwezisu noma lezi zinto lezi ayibala zingcolisa izwe, zingcolisa umhlaba, bese umhlaba uyanikhafula, lisho njalo iBhayibheli, lisho njalo iBhayibheli. Umhlaba ubese wenza njani? Uyanikhafula uma nenza lezi zinto lezi. Kusho iBhayibheli uthi uma nenza lezi zinto lezi iBhayibheli ningazenzi, umhlaba uyakunikhafula. Amen. Ngiyazi inzima. Gcina umzuzwana. Leviticus 18:25. Awu silapho kanti. Leviticus 18:25. Asiqhubekeni sifundile ivesi leli. Liso uMoleki, abortion, iza lesiqalekiso bese ngisichazile. Futhi sishilo ukuthi emachitheka igazi elimsulwa, then ke kuba nenkinga yokuthi nomhlaba imvelo iyaqala abamangalela imangalela izakhamuzi leyo ndawo, umhlaba, indawo, the land, the earth iyaqala nayo iyakumangalela phambi kaNkulunkulu, and uNkulunkulu kumele ahlulele. So that's why you find izizwe la abortion yenziwa khona kakhulu. You'll find ukuthi bayivame kuba nama natural disasters, lento ibizwa ama natural disasters, la kuba khona ikhukhula, kuba khona ishingshana, izinto ekanjalo, things like that, hurricanes, izizwe la kuvame khona. Uma checka isizwe la kuvame khona ukwenza izinto enjalo, wo check it, either bakhonza ezinye izithixo, number 1 kuchitheka igazi lemsulwa noma kunokuthakathi. One of these 3 things maybe khona ukuyinye engichiya okungadala izinto lezi, but those 3, izwe la gcwele khona ubuthakathi uzothola inhlupheko. Izwe la gcwele khona ubuthakathi uzothola izinto esibiza ngama natural disasters,
beze bathi abantu bathi ama acts of God, izenzo zikaNkulunkulu, izinto ezenziwe uNkulunkulu. But why does it happen? Ngobani? Yini into edala ukuthi kwenzeke lokho? Ukuthi kuhlezi amanye amazwe awupheli unyaka ngabikho imvula ezinzima ezifike zidudule konke, zibhubhise konke. Why is that? Why is that? Kusuke benzani? Yini abayenzayo? Yini abayenzayo kusuke benzile? Akuvele kwenzeke nothing. Lalela, endaweni kamoya kuneza umthetho kwamoya. Endaweni kamoya ayikho into ebizwa nge-coincidence, into ekuthiwa ivele yenzeka nje engachazeki. Ayikho into engachazeki. Ikhona imithetho kamoya esikwazi ukuthi ngayo sichaze zonke izinto ezenzakalayo endaweni kamoya nala emhlabeni. Ikhona, just maybe wena lowo mthetho awusuke ungawazi. But ikhona imithetho kamoya. You will realize esiqhube nama-teaching ukuthi njengoba kwenzeka kanje, I am telling you, izinto ezibanga ama-natural disasters ukuthi kube khona izinto ezehlela amazwe athize noma izindawo ezithize, it's because lezi izenzakaliso ezehlela amazwe athize engathi hayibo labantu baze bahlupheka kangaka, baze balimala kangaka, because of abantu abaningi kangaka. It's because check, so chitha igazi lemsulwa, igazi liyakhala for ubulungiswa ukuthi uNkulunkulu ahlulele. Suke kukhonza ithixo, kukhonza abanye uNkulunkulu futhi amadimoni. Abanye bathi abanuNkulunkulu munye uNkulunkulu odala izulu nomhlaba, basithi abanuNkulunkulu sisha amadimoni, noma kusuke kunobuthakathi lapho, kusuke kuvame ubuthakathi. You understand? Lezo zinto lezo zingcolisa umhlaba. Angikhombisa ivesi ke mhlambe kuze ukholweke. Athi mhlambe siqhubeke lana ke. All right, asifunda verse 22, Leviticus 18 verse 22. Awuyakulala nowesilisa njengesifazane, kuyisinengiso lokho. Isinengiso phambi akusho mina ke. Ngabe ungaxabana noSibiya, nje Sibiya Sibiya hlambalazo, Sibiya adelelo, Sibiya yabona uzophume le video ngoba iyakhuba ngojatshula umukhutshwa iqiniso, ngoba kusho ukuthi unebeza wakho usaphila, usakwazi, usathambile, uNkulunkulu usakwazi ukuthi akusize. Bese mangabe unebeza wakho uhlabekile, bese uyaguquka ushintshe uthi uNkulunkulu ngisize ukuthi ngihambe ngemiyalo yakho, ngezwi lakho. So verse 2, awuyakulala nowesilisa njengowesifazane, kuyisinengiso lokho. Noma uhulumeni ngathi lento lelungile, noma amanye amazwe umhlaba wonke ngathi kulungile, kodwa uNkulunkulu useshilo ke. And kunesiqalekiso ke nosokwenza lokho ke. I know le abantu abaningi bafuna ukuyizwa, abantu abaningi baneyihloba eyiphelele impilo le, kwabona abanye bayiphila. So siphila esikhathini la kuthiwa wonke umuntu right, umuntu uphila iqiniso lakhe, not according to God. This isn't it. Iqiniso likamoya elimile ngona phakathi elingelishintsheke. Kuyisinengiso phambi kaNkulunkulu, bekuyisinengiso under isivumelwano esidala, kuyisinengiso under isivumelwano esisha. You understand? So mina ngikhona ngikhetha ukukholwa uNkulunkulu. And we have seen, uma singabheka sesingineza ama-example ke ezinto ezenzakalayo kubantu abaphila lempilo lena, uzobona ukuthi uNkulunkulu why ahle into ingenziwa. But lento lena lesigameko lesenzo lesi bekundlela lesenzakalo, bekundlela yokukhonza, indlela bekukhonza ngayo baNkulunkulu. Okay, bekhona uNkulunkulu bekuthiwa ubhale bekhonzwa ke ngokuthi ke kulalwe, abantu balale phambi kwesithixo kwesithixo sikabhali, benza ucansi oluyisinengiso phambi kaNkulunkulu, balela bangashadanga, baphinge indoda ilale nonkosikazi omunye umuntu, inkosikazi yale ndoda lelana nenye indoda futhi. Bonke kuyenziwa lento ebizwa ngama-orgy. Mangabe ukwayibuka ipornography, I hope awukasiwayibuka, kodwa uma bayibuka usothi uzowazi, bake bayibuka khona lento ebizwa ngama-orgies, ukuthi abantu ababaningi ngesikhathi esodwa benza ucansi, ibizwa ngama-orgy ke. That is ukukhonza kaBhali ke lokho ke. Indlela bekukhonza ngayo uBhali kusekushintshiwe manje, sekwenziwa manje ngama-video ku-record, but into efanayo, into ebenziwe ngesikhathi sikaBhali leso. Amadoda alala ne-order, amantombazane balala nebodwa. Lezi ntathu uNkulunkulu ziyisinengiso. Akushintshanga, uNkulunkulu akashintshanga. Ngiyazi inzima ayigwinyeke, but ke iqiniso angeke lishintshe. Naloko kumele sivume isiqiniso, lisisize, lisikhulule. Amen. Nsasenami, open nsasenami, nasizakala. Ngizama ukuveza ukuthi izinto ezilethe iqalekiso. For example, so mangabe ke ungakasindisi ukuphula le lifestyle le ukuthi ulala nobuntu onomlilo ofanayo.
now usosindisiwe. Yes, usidalisisha, uJesu uyakuthanda, uJesu akakubaleli, akakubalela amacala akho, akakubaleli izono zakho uzisulile phezu kwakho, ulaka laNkulunkulu lusukile phezu kwakho 100%, right? Iside lombuso wokukhanya lelo. Esayidini ke lombuso ubumnyama ke zimile isiqalekiso sokufa, which singavela in the form of ukugula, singavela ngesimo senhlupheko, singavela usheshe ufe. Uyabona, kungavela ngezifo eziphe kuthola ukuthi bathi asilapheki. You understand? So sekumele manje ubhekane nesiqalekiso osimile esinamagunya namalungelo phezu kwempilo yakho as a result of ukuthi wena wenza upractice ihomosexuality. Ngifuna nikhululeke. So ngoba ngifuna nikhululeke, kuzomela sikhulume ngalezi zinto lezi. Yingakho abanye abantu basindisiwe, and ngizolo ngiphinda ngixezelele, kodwa banomoya nhlupheko bahlasele, banomoya ubambezela izinto, banomoya